para wenjangan sebatan kula hormatin ngingain dari toronah Al-Quran ya Allah Ta'ala patoron si pertama kalinya Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min alaqin Iqra laka dinta patoron tanggal 17 tetipah pada peringatan nazalil Quran pada ada bagi boleh tanggal 4 lekor pada ada bagi boleh tanggal 7 lekor latikal lah tak usah sareh larang merangaki bayi bulan panjenengan apa sih ada bagi kiai lajak kagak masalah pada kesu penting mangken Quran nikah bi kau laban panjenengan kagak pedoman hidup pedoman pokok setejah amal perbuatan kau laban panjenengan mentero untung terus salam pete itunya sampai ke alam akhirat nikah kau tu abalika al-Qur fal haqqu ahaqqu ayyut taba'ah Quran itu pasti bener justru karena kebenerna Quran kak dintoh nikah torebi kau laban panjangan montero selamat hanya ma orang iman takok ke Allah nikah wajib kotu toro napah sekeluar dari Al-Quran montak noro bulaban panjangan ngako iman ngako Islam nikah cuman hanya pengakuan si tak noro nyamana orang kafir mon sinoro Al-Quran pedoman hidup pedoman pentuban pokok ke orang seiman takwa ke Allah nikah inyamnya orang mukmin orang Islam orang ihsan selakar ontong itunya sampai ke alam akhir waduda siluk min Al-Quran ma huwa syifaun wa rahmah jadi Quran nikah itu renaki nikah sebada dalam Al-Quran kak dinto lega panika merupakan syifa merupakan obat dan merupakan kasih sayang dek kaulaban panjenengan bagi orang seiman setakok dek keajunan Allah subhanahu jadi toreh mangkin nikah gencarah wabah virus penyakit nikah napa boleh corona ngotan bodoh sesaraan ban corona nih penyakit kejeng kejeng lepas mati sendiri kimun corona mereka tak ringi pada betul yang penyakit kebayan mereka orang yang setengah kanan babi orang yang setengah kanan kata ular tamata sampai naudzubillah ke koceng nih kayak akan dia orang Cina tuh tidak otak dari Cina gak sah makin tada dana pas pendatang obat sana kan merambat dek ke setuju dokoro mereka termasuk Indonesia cari orang yang sebenarnya dengan kayak seorang Indonesia mulai pagi berpenyakit jadi kena imbas ke negara-negara lain tinggal cari kelesa negara bagi kuruhan negara Indonesia ke seluruh negara tikal toreh lajak pate suudon jabate coba penyangka kela termasuk musibah dari ajunan Allah telah sedekah mahari sepenting boleh panjangan jak takok kepada kita patakok kasih ada tiaki penyakit pasirah Allah subhanahu tambahan pada apa Quran lah baca Al-Quran lajaknya banyak kul adil palak tolong kali kul adil das tolong kali ayat kursi sekalian dia lebih mau tidur buru penyakit mun parlo mati jadi kan oh mungkin nih kasih takut merasa ketakutan nih kemak kelebun kok takut kesera gini kan kok takut camat camat kok nako kesera bupati sekok dako pasera gubernur sekok dako pasera presiden senik atau kapi gede mun bodoh panjangan tinggal jawab taub baca Al-Quran dalil palak dalil binas baca doa-doa selain Quran itu rodaki gede kaangkui obat dari segala penyakit benikun hanya corona
corona ni kalamba nyaman motor. Bulu teman andi corona ketika petung tahun lanyu gini kan. Mun corona mangken bulu tak terus. Laju corona nih sejenis Toyota beda Corolla beda Corona makin patut dipajakin orang pah buru kapi. Subhanallah mantap daripada selamat sakobenalau amin. Sudah tengah kisame bulan panjangan orang Islam ki orang si iman keajuran Allah mantap daripada selamat setaja dari segala penyakit amin Allahumma ki mantar buru ke orang yang tak iman mereka pak lagi ki beda mak le masuk Islam udah Jerman teretan negara luar mereka Korea mereka itu rancur kapi sekapir ki masuk Islam teretan oh dijari orang Islam mereka angki jarang saya serang masuk mereka jarang kafir batik kapi toti mungkin ketika abah lomba itar ke masjid lah tak tahu adep ke kemah pada siapa aja adep tebur aduh gimana bolan pada hikmat teretan sana kepada hikmat engke jagon hanya corona lekan letako berarti orang capok penyakit wehen kini penyakit wehen mereka orang setako mate si kita berlebihan terhadap harta benda dan pangkat pada ketako ke penyakit panik mun boleh panjenengan lebur-lebur ketunya tapi sehalal iki dah bagi takok mun bola nak mate tapi tak terlalu takok pak lah depak iki dah bagi lajak ketakoin mati ketika kita lajak kebengalen lajak pikir bila semati ya lajak pikir lepak engak beuy kapati pikiran atane tak dadi mangkat atane oleh sajam aduh tak ada ya mati mulai lakun mangkat boleh lesoh depak sajam tak ada ya mati mulai ingin mon mati laku 2 malam mon setahun tak mati pada apa saya ikahakan ada geng sama mereka juga lagi pikiran si mati ya lecek kok takut kapate cek ngalbang cuman pak engak kapah mau engak kapate kanikah orang takut si acula perkara haram nikah nyaman orang engak kapate si alat lada tanda orang si orangin tembengan hi seh lamun coba ikabele bagus nikah takut si kucak macam nikah hi lah nikah lamun tak murni takut si kabele murni siapa nikah teretan ki mon haram takut si kabele halal kenikah nyaman engak kapate orang engak kapate orang setak ngalaan pese budu bade ngalak pese budu ha bade tada keng tak keng tekeng nikah ngalak pesen budu bade tada ngalaan pese budu baka aja bade tada cok kebolo maku bade bada orang atekang tek tabar boso orang ika bada mare tabar bada tabar petong juta ika bada tabar 10 juta bada ika ma umurnya tekeng sapi Kang Majid ika bada ganteng bada tada Tonda ika bada ganteng bada tada Potek Cila ika bada ganteng bada tada tada mon badanya mana tekeng asa benereng soko benalau orang ibaban langi soko benalau pada tikal malai belis boleh start beri belis orang mencelap orang biasa dulu kan dari aing celap sedikit saya boleh cuman maca atoro alhamdulillah atoro manter atoro alhamdulillah tak atoro manter atoro alhamdulillah tak atoro manter atoro aki atoro alhamdulillah tak atoro manter atoro tak atoro mate saya ucapkan selamat jalan ke api neraka saya tidak tanggung jawab karena sudah nasihatin betul
matera toro kakapi amin Allahumma. Maka toreh Al-Qur'an neka kaulaban panjangan kekebai pedoman pokok pak latek bagi bi Al-Qur'an laja kalakoh pak le bagi ban Al-Qur'an kalakoh iki dekabe. Mangkana tore je kotako kepate je pakir pikiran pate sing kepata dagang pas tatane sama nikah tore pak engak kemate baik mak le abe si ajualan perkara haram termasuk bandar-bandar sabu-sabu narkotika narkoba itu cepat berhenti dari kelakuannya. Kenapa? Karena sudah ingat mati. Betul nih keteretan Surabaya ngato jokir pikiran senika maka cek parlona kau leben panjenengan nika cek parlona kau tu pabanyak ingat dek ke perkara sebab ke dek kekenyamanan panapa yakni al mauta iki kak ditobat teh daripada cek parlona makin peringatan nuzul Quran sareng makin peringatan kangkoi tangki dorosaki pembangunan masjid toreh kau leban panjangan setuju ketika beliaki ke Al-Quran mak le kau leban panjenengan nikah bisa beramal sukses lakon kau leban panjenengan iridoin sereng ajunan Allah seengkeh kenging barokah seengkeh kenging kasih sayang Allah itunya abe kadinto ontong sampai ke akhirat kau leban panjenengan selamat amin Allahumma. La ilaha illallah La ilaha illallah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah apereng pakajah pesampak tade pangeran selain tade pangeran selain Allah Nabi Muhammad utusan Allah tade sesempe selain Allah Nabi Muhammad kon pakonna Allah La ilaha illallah La ilaha illallah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bagaimana? Lanjut. Terus sampai kol 12 sampai kol telok berarti sampean tak beres kagapi. Sampai kol telok sampean naik ke model ring tak beres. Bula pada tak beres kita. Kita apa sampean lejuk tojuk bula mulai kemarin. Subhanallah gampang pak lah orang ngonceng boleh ya, harus terus kilon bulan pas ambian getur getur tak getur giat tak giat giat kok tak getur mau getur tak getur daripada kata oreh dan bulan pasah bulan serang para panjenengan kak di top niat ibadah kak junan Allah ingki dah bagi ngacih napa boleh makula atani atau keng lapadiat ibadah nyari ridon Allah bila lebih kau leban panjangan kelak beda sompengan tak kesokoni nyompeng napa boleh banyak sebenarnya napa boleh banyak keng lebih bagus mak banyak kain to tangki lebih bagus banyak panika lebih bagus lika banyak tapi sekoni tak ikhlas lebih bagus banyak kur ikhlas pah kompak insyaallah lah kasmare masjid maku ikhlas muning sekoni pah jentak kompak boleh bila si Maria toreh gula tua akinah mantar sampian jen tambah asoki amin bagi saya nyumpeng ke masjid saya tak nyumpeng mantar tambah miskin ya itu enten malah nyumpeng teretan mana kosomalun min sodakotin bal jasdad tak bisa ke orang tunya saya ke sedekah bila lebih beramal sedekah jariah bal jasdad balik sajan atamba bal jasdad balik sajan atamba bal jasdad balik sajan atamba terus ya pabanyak apa ento amal sedekah jari
tuh bani jan soki ki jan tade punten cek kebeter Rasulullah ada bu sidik amanat tabligh fatonah debun Rasulullah ni pasti bener tak bisa korang tunya saya kesedekah balik sajon atamba korpa ikhlas karena Allah bulan nambahin sekone tak ikhlas lebih bagus banyak kor ikhlas kepada pajan kompak insyaallah lakas mareh amin Allahumma mabbada masjidan fil ardi banallahu ta'ala baitam fil jannah siapa apai orang seniat abagun masjid kene kepada di atas bumi maka Allah pasti ketika abagunaki Roma badaneng iswar napa boleh banyak tada tekene intelu kor abangun masjid ongku niat ibadah ke Allah kepada insyaallah Allah nyadiain nyiapin tempat kau leben pancingan bada iswar swarga percaya tak percaya alhamdulillah mampu PC nyombang PC tandi PC nyombang alat napa nih alat bangunan mereka Pak mana di semen kila semen bae seneka tandi PC yang di semen kita andi semen andi kapor tandi kapor andi kabe ketika andi betoh sabeneka andi betoh pasangan nikah betoh betak nikah tandi betoh betah andi dapat andi napa andi rencana andi tenaga toreh berangkat rencana atenagain sepenikah rencana tade apa-apa karena abe lekala rencana benyon seterpinter sedengude abri rencana tade abri apa abentuan apa abentuan nengeneng abentuan nengeneng iki bagi paling bahaya selatan di PC selatan nengeneng pahrok ngirok panik ke setan badesa porok ngirok wah pabebangun lejok masjid lagi ganteng letorot lejok nyompeng ini kenyaman rok ngirok setan gini kah orang si ketepanan setan kesosopan setan napa pole tangki bulaban panjangan maku ustad setan maku kiai setan maku bupati setan maku pejabat setan maku ulama setan reng bini reng bini nih siapotan nyetan ini mangka teman saya lagi tapi badi sampean bener reng bini jauh selake nyombang sejuta coba ke sebelah bukur ikhlas kak tuan bila sebari apuk mangganah mon nyombang bejak cek kebele ke bini nah mon bini na reng bini tolihat reng bini cacat bengkes pote cile kang majid pode ke bahaya ternyata kayak reng bini solihat lain boleh sejuta kak tuan jareng mon ala kosa are nikah tak orang hasil 5 juta coba nanggalaki seminggu baik kak tuan lah bagi ke masjid mulai 5 juta seare kali seminggu berapa kak tuan lah bagi ke masjid nih kenyaman reng bini suar reng bini soli nih langsung nih keisidain kamar badai suar tapi malarat abah malarat pa nih kesaripuk tore Kanjeng Nabi si Isra Mi'raj nih kesingelarkar orang bini kene ke bani iswarga ineraka bani ineraka nih ketada reng lake pada bodok keng singelarkar orang reng bini sampo nyak keselake nyakein aten selake mun beda amal macam nih ketuti setan andika punten badai sampean reng bini materi pada selamat rek bini kantos setajah amin Allahumma aduh cepon bulan nang iso ka bana lao iso ku tada reng ratin bagi celing akibatin ratin gagapi seratin secoba jaga bah lagi watak giat seneng punten
aku teretan makanya cek parlona ka itu beramal sedekah jariah kadik kau leban panjenengan sampai kau leban panjenengan nika mate le kepada pakun amal sampian nika kenceuna nika pakun akili mangkana tore kau leban panjenengan amal sedekah jariah inilah ilmu yang diambil manfaat inilah ada soleh yang bisa mendoakan inilah yang bisa menambahkan keberatan amal-amal yang baik nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Fa amma man saqulat mawazinuhu fa huwa fi isyatir radiyah wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Orang seberaan amal bagus dekik tinggal tembang fi isyatir radiyah tempat pada penghidupan ya jona Allah seikari doain yakni swarga benih orang mati ni kata ni batu setaretan iki dah pagi keng tembang pak lah amal bagus lebih berat swarga wa man khaffat mawazinuhu pa ummuhu hawiyah keng mon amal bagus ini lebih demang itu bang cuban pak ummuhu hawiyah maka tempat nang hawiyah wa ma adraka ma hiya apa hawiyah narun hamiyah ialah neraka yang sangat panas. Naudzuh pamampag beda masjid toreh-toreh aku rujuk teterek bidik solihat kakapi iki dah bagi senga pak lataan di PC adik dika ki pak lataan di sekali ki kon lejak rok teti setan iki dah bagi engke bangking letan di ongku maka setan di netretan eka ento di keromateng genteng ki sabe banyak sapane ke PC banyak uring genteng Malaysiaan kan seneka telu pada ya soal keng kopong di dalam jak kebel sapane ke sepenting lah toreh lewat megawat seneka bulan panjenengan keng sengak ki sebanyak nah apento bulan panjenengan lo berapento sengak bedebet telah kencirna sedekah le kenapa lah tu berarti lu sedekah bil manni wal ada sengak cek sampai le kabele ceko ceaki ban igung gurunggungin eke saken loh bila tak neng ba mau tak bangun madrasah engkau ijapok sekian cek seni keteritan pabunga ijapok bulan sampean aduh makin sejuta manterlones sekenika sebulan deki lo bersebulan manterlones sejuta boleh mon parlo tambahin teretan selebih soki panik kejapah ngakui target seneka mampu ke itu 10 juta bajar 10 juta mampu 20 juta ki lebih nasihat urban yang kui pun tanpa kun ikan TNB Allah Subhanahu parcaja tak parcaja sampean parcaja tak parcaja aba marah aja cuma keng guong-guon mah parcaja tak parcaja bulan puasa orang leer tega keluar kapi sewat-watan mak le sampean nyampit mak le nyambung iki pagi parcaja tak parcaja bu parcaja tak parcaja wajib parcaja mon seragu-ragu buri diberi na gambar beri na contoh nikah nih mordaja kaisa korang parcaja kamu mordaja kantong jarang posang gitu kan kaisa jaman bulan lauk maka bere mordaja sampean oning ajam buk pak aja oning ajam buk oning ajam pak oning ajam kampung ajam merah ajam pote ajam meras iki oning ajam teratah oning jam kampung jam meras jam pote jam merah beli saben hari saben malam napa jangan tada napa jangan banyak napa jangan tada napa jangan banyak jangan banyak jam teratah tak teman beli marah kayak toh malah ajam teratah gak berkapan ke buruh napa jangan tada napa jangan banyak jangan tada anapa ajam teratah cerai ajam kampung lampe selampe jangan atambah banyak secerek jangan atambah tada dari mah parit aja bu selampe jangan atambah soki secerek jangan atambah mes ken parcaja tak parcaja wah imur lauk ki kurang parcajer
Tore beri contoh boleh. Sampean oning obuk bu, oning obuk pak. Sampean oning bulu. Kamu mau bu? Tore ini kan contoh le. Kamu mau bu? Ya tas cetak, obuk cetak. Kamu mau bulu? Baba, bulun betes. Obu etokor, gempa etokor, gempa etokor, gempa etokor, lajang etokor, sekut etokor. Napa jan raja, napa jan kini, jan raja. Teti obu ni kelampe sering etokor, tombun nasa jan raja. Buluh tak toman ekor cokor. Napa jan raja, napa jan burnying, jan tada, jan ronto, bulun betes, lamba di bulu gempa, mangke tada. Kapan ibu kak dengan betes sering bini ada, padahal tak teman ekor cokor, tapi bulu cerek jan tada, obu lampe sajon jon banyak. Sebenarnya ini ke contoh paham. Toreh montero tambah soki pa banyak beramal sodako jari ya lebih bulan pasah bu lebih bulan pasah toreh dapat keluar kapi pun tan ongkua apa pun bulan pasah ni ka sedekah sunat tangki teretan lepa nikah kencer sepolo mun beni bulan pasah tapi mun bulan pasah pas lipat gandakan sampai 1000 nih keteretan. Tapi lain bulan pasah amal kebagusan situng lah kita kejar 10. Kapan bulan pasah kepaneka dilipat gandakan 1000 yakni kainto oleh 10 buh kaca Al-Quran alif lam mim alif sahorob lam sahorob mim sahorob maca sahorob keni ketagi lah ketika oleh ganjaran 10 mon luar bulan pasah. Tapi kapan bulan pasah dilipat gandakan 1000 yakni oleh 10.000 alif lam mim oleh 30.000. Aduh mon pas sampai sajus, mon pas sampai khatam mangkana tore ada rusen si tak toa maca keni kecil ala main happy paiding aki ke darusen sama nih kami happy kadang tat ustad kiai pani sejar ngajarin ero iki dah bagi tapi benih soko benda lauk soko benda dajoh kiai kamah kiai baben langit subhanallah iki dah bagi tore sabak happy talun mun tepan terawih sabak paten talun mun tepan kak ditu ada rusen tapi sebaca Al-Quran ngidi kaki iki dah bagi muta tahu jauh tahu ting si ala aki pasal tokar beda tak ada roken toh banyak jangan tak tahu 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 mun tak tahu jauh tahu mun tahu jauh tak tahu rosak iki bagi man suila al ilmin fakatamahu al jamahullahu ta'ala yaumal qiyamati bil jamin minar. Orang isimpan ilmu nah tahu kenikah tak tahu kepanikah te bagi ilmu nah maka kemudian bi Allah subhanahu wa ta'ala yari kiamat kadeliin dari kedelih apoi neraka bagi orang alim yang sok-sok nggak tahu. Cara yang tahu tak tahu, saya tak tahu tahu atau hokar ya malah tak tahu akonin ajar ke setahu malain ke tahu sebenarnya tapi doruson ngaku corongan speaker ki pendiat ibadah keajuran Allah mak le orang ngiding kapi ki setahu ban tak tahu tak ngaji mak le ngiding tutup senyaman HP tutup senyaman televisi ngiding kaki orang ada rusen amole pokol beluk marena tarawih kan semenika darusen niat ben malam sampean nawa itu sabawadin anadi pardisan Ramadan hadisana kuliah fardalillahi ta'ala ki lo berkenika darusen kene taki ibadah maca sahorop ikut jor berempat kenika 10.000 mun pas sajus segede kaki ben semaca pade teretan nyaman tak nyaman saya menika
Tapi mun ngakui corongan taiki paneka saya ngajak sampai lebih dari pukul 10 malam nih ke ampun coret mira mun bisa setengah 10 tabakol sanga mi seri kaki ae karena banyak payah orang siapa sebanyak tedung kita bagi tapi mun mata kerja ring tedung cengah oleh kenjeran pak oleh dosa kita bagi kapan tak ngakui corongan lepas seng ada urusan jaseng kamu urusan ibadah maka letak ngakui corongan mundang kedadangan isetin bini tak ngide tedung pada tak oleh kenjeran dia jala pola tiba jauh dari orang asaren tinggal atau kotok benallah bayi kau lagi dingka abe entabel amu kemo lah baca Quran selawat dikir seneka coba dang kedadangan napa parlona nyari ganjaran patu pakai dosa apa punten aku mereka mau tak percaya lagi atanya kakek al mereka kakek Humaydi mereka badak Zainuddin banyak kiai kayak tobu epok kiai kan tuh kau bula repot sejebut terus apa letaran koran keng kiai soko bada lauk soko bana de lain bon kiai sepenting bulan husnudzon lah sedekah orang sadi ilmu nyaman kiai soal elakon entek langkon ini kila pancandi kan di TV iki dah bagi keng sebetulnya mun andi ilmu kudu kelakoh mun tek kelakoh ilmu cuman kita tahu nyoro orang sedekah orang suruh sedekah abang tak lemah sedekah malah sedekah orang siapa gemet padekah tetipa nyonyor dengan neraka ada saya nggak tak mirip masjid panitia saya enggak dia lebih bendahara le saya enggak bani kalau masjid pai maku madrasah pondok saya enggak gitu bagi lebih kelebun saya enggak bani kelebun gantok dia lebih bupati lebih saya tas cuman hanya tahu ngocak kutu tahu alakoh gitu bagi murku hanya tahu ngocak siapa saya tak tahu tukang kekabi maka bangga pakai lakon dua ngocak manglo nyoro manglo penggem pengelalakon gini nyoro kelako cak moso berlah moso ada aja kadang-kadang orang itu kepada aja sepada lauk sepada tengah kadang-kadang cong ngaji cong sekolah cong untuk cong ro karo engko mangkir rajem saya ro karo itu nuka ada ring tuana paganteng telu aban maganteng ke orang dia lebih kena botoh iki bagi paganteng aban ke ada kiai baru maganteng ke masyarakat paganteng aban telu kelebun baru maganteng ke rakyat insyaallah intah bangsa Indonesia betul orang suruh paganteng aban tak lem ganteng ini kenyaman mecelep teretan benih menghujat bulan nikah ngeritik benih nyale bulan teretan keng ngeritik ngabele maca aki cuman keng maca itoro alhamdulillah tek toro mantar itoro gini bagi kamu kudung tak toro benih orang maku abe pada kereng dia pun tak toro ke ucap bulan gini bagi salah pola tahu ngocak ke Zainal tak tahu alako kereng maku ke Zainal salah pola gini bagi makanya toreh pelebih tengah-tengah oleh serang para panjangan kembali pada Al-Quran kembali pada hadis Rasul bagaimana kau leban panjangan pok numpuk amal sebagus keangkuinan ibadah keajunan Allah dak remasi kasanggo amate sehingga kau leban panjangan amal bagus lebih berat etebang amal cuban sehingga abad deki ajunan Allah ke di tempat badanang iswar amin Allahumma amin. Alhamdulillah makin panika ampun lah dapat ke bulan Ramadan bulan panjenengan sampai memperingati nuzulil Quran saben kau leban panjenengan abadaki bulan Rejab Isra Mi'raj abadaki pengajian bermacam-macam sholawat ki pengajian apa-apa seniki bulan Sa'ban sampai makin dapat ke bulan
Ramadan sampai banyak tua teretan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah mantur paringna barokah masuk bulan Rajab ban bulan Sa'ban mantur berkatakin ada kakaule sareng para pacar ban mantur de paaka bulan Ramadan sampai ada wakibi kanjeng Nabi man fariha biduhu li Ramadan haramallahu jasadahu ala niron. Orang yang merasa senang masuk bulan Ramadan maka Allah ngaramaki petenane kaya coblosaki ka apoi neraka. Mangke leda pak bulan Ramadan kau leban pajangan apa sakakapi. Amin Allahumma. Tidak ada tarawih kecuali Ramadan. Tidak ada setan yang diikat kecuali Ramadan. Tidak ada amal yang dilipat gandakan sampai 1000 kecuali Ramadan. Tidak ada yang namanya Lailatul Qadar kecuali Ramadan. Betul. Mangkana daki pada sekat Petra artikel maklek yurai biar. Pada sekat Petra ni kak mulai dari tanggal situng bulan Ramadan sampai telasan ni kak oleh. Tapi telasan ni kak tak kicak sampai toron dari Bajeng. Senika sebelum nak Bajeng ni kapan sampai kita sempat malam telasan nah. Sawanega. Oh mun pakai kita sempat ke tina apa kiai? Kita tadi sedekah deki sedekah biasa. Adik kamu Nabi la ampun maren Bajeng. Ni kata retan. Tadi makro pas kelakuna haram senika makanya mulai bangkin mereka mentau tak sempat oleh sama nih kasih kat Petra kiba kireng bakir bakireng miskin beri sesoki mun sesoki jak beri sesoki nih kak beri zakat sesoki kak itu beri sedekah iki dah bagi cak daremah sedekah nih kaban zakat mun sesoki iki dah bagi orang pakir orang miskin amil zakat mun bisa sampai beluk mun sampean banyak sik kesekete ya mun cuman keng dua le cukup pakai miskin mun telur yang pakai miskin sareng amil ki mun 4 5 6 ki pokon letak ngurangin dari setelok senikah mun sampai lebih dari telok iki dah bagi indama sadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilin 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimin wa fi sabilillah wa badis sabil nika beluk terus nikah wanda kila yurai ternyata cuma yurai bula kapi deki bahasa ibu dikal gampang sepenting kau leban panjenengan makin pagiat enggak dipakinah abagun masjid iki dah bagi bi bula itu akinah mantur mangkieu jalan ke kapi amin Allahumma mantar makia jalan sedaja amin Allahumma sakoni tak ikhlas ni lebih bagus banyak kon ikhlas pah pekompak amin Allahumma sehingga tore kau leban pajangan cek kendur teretan cek kendur tore swarga punika saring punika teretan malih sampai mati buleban pancingan sera siapa jong sera sengaji sera kak ditetaki saya beramal baik bedenang masjid punika teretan kau lah kak itu pernah nyumbang ke masjid di kakili kenceda depak kapi sebanyak betapa banyak ki berapa banyak ke di Korea siapa yang masjid tiap bektoh bila bi hari Jumat kan bu kan di kau leban pancingan semati kasa si odi seperti kejukan semati seperti kejukan mentak percaya sampean mati dulu abu pun tenungku teretan ani kaidah mata bun adam in qata amalu illa min salasin sadaqatin jariyatin au ilmin yutaba'u bih aw waladin sholihin yad'ulah daripada kata orang beramal sedekah jariyah kau leban pancingan setek dan duga tidak diduga-duga sehingga taiki mereka mabruk amal bagus sedek kau leban panjenengan bila lebih bajikan sekako Islam benih tore banyak teretan beramal sedekah jariyah korla bajeng sapa nikah korla pasah korla maca syahadat sedangkan amal letak gelem ambu saboju pamanah ki pen tidak kajuran Allah dak remah amal si bagus sebisa tambahin lebih bagus dak remah amal si coba sebisa erang kurangan nah kakui banyak zikir ke Allah banyak zikir ke Allah banyak istighfar banyak sering nyon sepora pola akhir tadi orang husnul khotimah amin Allahumma amin makanya tiap perlu nuzul Quran ni kehormatin bi kalau saya ngajak sampai Quran kak dinista ajak sampai kau leban pajangan jelepang dari Al-Quran seperti kecukan kau leban pajangan dengan nikah ki badara masjid mangkil sebekal bungkar kak dito tidak apa kau le serang para pajangan bila lebih puasa bulan Ramadan mangkil kak dito dilipat gandakan sampai 1000 toreh sampai tek pangki lipatan nikah as-saumuli wa ana ajizibi bahasa semacam mangkil kak dito tangki nikah ikan di Allah ke nikah semalis teretan berapa kejar napasa tada
teu oning kecuali Allah Subhanahu wa taala. Mangkana pas benikun hanya nahan lapar ben haus dahaga, nahan napa seilarang sareng ajunan Allah siang utawa malam engki na pagi seengke deki bade Syawal kapan boleh Syawal kini kan lebih giat ibadah dekat ajunan Allah. Kunu rabbaniyin wala takunu ramadhaniyin. Cuman hanya bulan Ramadan ibadah, bulan Syawal kini kepala bigiatan pole tantenah pasana iterema sareng ajunan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin al hadirat sebatan kula hormatin, rasa-rasa ki untuk beten kaula nyokop sekat ditu bisaos semoga dampai sesabiyaki teti amal si keridoin sareng ajunan Allah betati ilmu sebarokah termanfaat barokahna teh aki dek keseteuh sirabu atau setak rabu seseneng dek Al-Qur'an taiki juga seseneng dek al hadis seseneng ka Allah seneng Rasulullah seneng dek ka nabi-nabi rasul-rasul seseneng ka ulama seseneng kepada umat Islam sehingga kaula ban panjangan teti orang seneser ar-rahimuna yarhamuhumur rahman orang ini seran bekal ikadesaran Allah Subhanahu kala benesar Allah kaula sareng para panjangan maka panai kadeki teti selamat ya junan Allah papolong bade iswarkeun Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Bismillah wa aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal ladzi li wa lakum kahelapan dan kula maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.